ga Pavićka, čita ga Sonja, Vesna, čita ga Filip, čita ga Perovićka iz 5.2, Kosovićka, čita ga i geografičar. Bumerang, strava zabava. U prodaji je 16. Bumerang. Simpsonovi ulaze u društvo poznatih. Zorova draga Catherine Zeta-Jones. Upoznajte New York, grad vojvode od Yorka. Vodimo vas na putovanje dolinom čokolade. Super poklon, raspored časova za vaš sto. 7. svetsko čudo, Bog Zevs neće u Rim. Bumerang, strava zabava. Bumerang, 30. broj je u prodaji. Strava zabava. Bumerang u 31. broju. Zlatko Rakonjac, Anđeli su ponovo u modi. Faktor 4, strip koji ćete voleti. Excalibur, mač kralja nad kraljevima. Amadeus Mozart, prva pop zvezda. Walt Disney, tata Miša u pantalonicama. I ovog meseca DVD poklon sa vaša 4 omiljena crtana filma. Bumerang, strava zabava. Bumerang u 32. broju. Saznajte kako se u svetu slavi Nova godina. Artur i Minimoji, čudesno prijateljstvo dečaka i naroda iz Bakine bašte. Ko je smestio Deda Mrazu i kako je Manda ukrao novu 2007. I ovog meseca DVD poklon sa vaša 4 omiljena crtana filma. Bumerang, strava zabava. Bumerang u 34. broju. Divlja magija, prolazak kroz kapiju svetova, motociklizam sa vetrom u kosi, princeza Elizabeta, bajka bez srećnog kraja. I u ovom broju DVD poklon sa vaša 4 omiljena crtana filma. Bumerang, strava zabava. Najnoviji broj Bumeranga u prodaji. Strava zabava. Bumerang u 35. broju. Yu-Gi-Oh! GX, nova avantura počinje. Mickey Mouse poručuje, vidimo se u Disneylandu. Galeb, ptica koja živi u inat porodici. I ovog meseca 4 omiljena crtana filma na poklon DVD-u. Bumerang, strava zabava. Najnoviji broj Bumeranga u prodaji. Strava zabava. Bumerang u 36. broju, na povećanom broju strana. Ovoga puta čekaju te i novi super pokloni, album za sličice Ninja Kornjače, poster Ninja Kornjače i naravno DVD sa vaša 4 omiljena crtana filma. Bumerang, uvek strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji, uvek strava zabava. Bumerang u 37. broju. I ovog puta čekaju te super pokloni. Album za sličice The Dog. Od ovog broja počinje novi strip Faktor 4 i DVD sa vaša 4 omiljena crtana filma. Bumerang, uvek strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji, uvek strava zabava. Bumerang u 38. broju. Shrek, dobroćudna rugoba. Liverpool Milan, sudar divova. I ovoga puta čekaju te super pokloni, Candy Surprise i DVD sa nova 4 crtana filma omiljenih junaka. Bumerang, uvek strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji, uvek strava zabava. Bumerang u 39. broju. Neviđena filmska avantura Harry Potter i Red Feniksa, samuraji, ratnici bez mane. I ovoga puta čekaju te super pokloni, Flips Ninja Kornjače i to sa tatuom i naravno DVD sa 4 omiljena crtana filma. Bumerang, uvek strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji, uvek strava zabava. Čita ga Pavićka, čita ga Sonja, Vesna, Čita ga Filip, čita ga Perovićka iz 5.2, Kosovićka, čita ga i geografičar. Bumerang, strava zabava. Bumerang u 43. broju. Agi i Ema, priča o pravom prijateljstvu. Wings saveti, Stella vam poručuje ne grickajte nokte. I ovoga puta super pokloni, 3-pack Wings i DVD sa novim crtanim filmovima Transformers i Wings. Bumerang, strava zabava.
Bumerang u 44. broju. Novogodišnji mjao intervju izjave devojke Lore. Winx, njuzine ideje za novogodišnju žurku. Finska, fina zemlja finih ljudi. DVD sa novim crtanim filmovima i ovoga puta pokloni, 2 postera Winx i američko rvanje. Bumerang, strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji. Uvek strava zabava. Bumerang u novom broju. Američko rvanje, moderni gladijatori. Winx, Flora vas pita koji ste cvet. Veverice kao velike pop zvezde. I ovoga puta pokloni. Album za sličice, Top tenis, DVD sa novim crtanim filmovima Transformers i Winx. Bumerang, strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji. Uvek strava zabava. Bumerang u novom broju. Rihanna, devojka čarobnog glasa. Winx klub, tajna izgubljenog kraljevstva. Squash, upoznajte ovu brzu igru. I ovoga puta pokloni. DVD Transformers i Winx. I album Američko rvanje. Strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji. Uvek strava zabava. Bumerang u novom broju. Orangutani, Romeo i Julija iz Sepiloka. Winx, Lejla vam priča o muzici. Novak Đoković, treći reket sveta. I ovoga puta pokloni. DVD sa novim crtanim filmovima Transformers i Winx. 3-pack Easy žvake. Bumerang, strava zabava. Novi broj Bumeranga u prodaji. Uvek strava zabava. Bumerang u novom broju. Neverovatna avantura motorom do kraja sveta. Winx, Stella vas podučava. Misterije, zaboravljeni bogovi. I ovog puta pokloni DVD Transformers i Winx, 2 kesice Football Life i nalepnice za jaja. Bumerang, strava zabava. Bumerang u novom broju. Povratak Winx Vila. Nove vilinske avanture u 3. serijalu. Neobično, ali istinito. Grad sa jednim stanovnikom. Velika misterija. Ko je progutao galaksiju? I ovoga puta pokloni DVD sa novim crtanim filmovima Transformers, Winx, Fifi. Poklon Easy jaja. Bumerang, strava zabava. Bumerang, jubilarni 50. broj na povećanom broju strana. Otkrite ko pravi Bumerang, legenda o potonulom gradu, Maksa i Flipper mašina. I ovoga puta pokloni DVD sa novim crtanim filmovima Transformers, Winx, Fifi i Winx jaje. Strava zabava. U julskom broju Bumeranga otkrite bombone iznenađenja. Ko je lepotica, ko čudovište? Winx preporuka, sladak život. Mačak Izzy u stripu, opera na ledu. U Bumerangu uvek pokloni. DVD sa novim crtačima, slatki pokloni i čarobne slamčice. Strava zabava. Bumerangu u avgustu. Kolibri, brzi Gonzales među pticama. Florini saveti za lepu i sjajnu kosu. Igrajte igricu Persijski princ. U Bumerangu uvek pokloni. DVD sa novim crtačima, Winx Candy Surprise i razni drugi pokloni sa bonama. Bumerang, strava zabava.